Whawhataitiere lava I sio tātou tunu, mo le taliaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa le tala ave, ia so taitasi. Manuia tele o whaimalo whilima, ai maiso lau tāpua ina Samoa.
Motama hotel, motama vento, bena fo maltato sen kitchen, bena spa masa, bena fo yamma litato motama feneta posta. Vile numero lea ole lua fitu o tasi, lua fitu o tasi, ole fitu ni malua fitu o tasi, fitu ni malua fitu o tasi. Ya bena suru maltato Facebook page, motama complex pia, Facebook page, motama complex pia. Pea whai nai te whia mo sau ta vale event, pena fo masau potu, pena fo ima stamotanga mali sen kite, ya mali pena fo ima le tatu spa masa, mali tatu ventin spa masa. Makanya ko po sa mga magsama, mga officials, mga ekupay, mga sinita magsama mo, after the world gets to that rano, makaya na natin kita control ya Rusia Rota, malafin na rin ang mga musos pa mo, itala daw na sa bayaso, malipit tayo. So tayo po niya, bangpa, luwa magtasi, luwa magtasi, pito lima magtasi wono, pito lima magtasi wono, pito lima Facebook page, kaya kaya lahat rano. Makaya po po sa mga lima, mula ay na, analyze, po siya pala mula ay na, tayo po may amsa na ilota, pito lo balu fafado pito lo balu fafado pito. Apa yang propose na rona mula ay na ala len sosyo pale mula ay na so tayo na yung mga amsa na ilota pito lo balu fafado pito lo balu fafado pito por pito lo balu pito balwolo pito lo balu pito balwolo atua la fiona na amsa na ilota ka po na propose na rona fai mula ay na in SAMOA pito lo balu fafado pito lo balu fafado pito lo balu pito balwolo pito lo balu pito balwolo. Kaya na awali nga ati ala fa le mal so mamboy awali nga ati fa le mam ka ni sa fa mama venga mo oi bol fa tbe no sa fa da se man tu fa si o ala fu isi pe meni nga pati stati ela to finance facility ai nga fa to fa po en fa na fa mo oi bi fe fi mo ne wo mai nga fa lo ati no na na fa to le go sa ile man ka ni sa gas
Se for feito que eles traem no carro. Se for o iba barbel feito festival no Lima, o iba barbel feito festival no Lima, peça se lá teu Facebook page, man ka ni sa gas, mo fa toa. Vai so tasi. Ano fa Samoa so wa tino pele. O te tu ala wala ni o lino ta abi o fa tino ni ile fitu aso vai aso. Wo so fa tu la aso. Fonga va salama al lino ta abi no alfa so ta ina live stream. www.loabaytvradionews.com. Fonga musika su flow musika fa ono pone tana po o le pa mo. Pes fa le no mo fo il pam na ate fa le tu se. Session loa ile live stream al video ta abi www.loabaytvradionews.com.
Ia, talofa Samoa le atu pele. Malo lava le saifo manmia, malo le whalau manmia si tātou atu. Ia, whea lava se vaenga o le lalalangi. O lo whapea o na e patāpua i mai ai, le pa ia mamamalu si tātou atu. Mamaua mai ai, ia whasala lama tu sa o le nei, ala tātou wala leo nei. Samoa TV talalasi, male LOABAY Radio tala avi. I lunga o ana whasotainga whaona po nei pe ana whaongaina atuai le live stream link le tātou LOABAY YouTube channel. Ia mai se ai fo i lunga le tātou website. Whaatalofa atu. Male nganga whaaloalo. Ia te o tau uma. Ma lo lava le soifo manivia. Ma lo le whalau manivia. Isi o tātou atu. Ia. A lo o tātou. Ma futa ma o tau I sina pol kalame po le nei. Lea o le ata whai atuai foi. Nisi o tūlanga na tutupu, ia I tōno Samoa, I le neiva yaso, ia I le maha porkalame, bei o na tuina atu le nei taimi, ma le tameta ia Marieta, Heidi I Lalio, ia lo nei tangata, Hannah Sila, le tātou mafuta mautou tōno o le isi awha I tūlā po I tūlā, ia a wā lava, ia le loma puia le ina o lo o taupa ia ma lo o tōno mai, I tūlanga sa tutupu le neiva yaso. Tali tono o papiona maua lunga le ama whale tua isi o tātou atumu. Ma lo lava le tawatai, ma lo whai whaatai te le lava le whaatasi mai I le nei afiafi. Nā sa auto whaafonga mai, ai ni isi o whaatunga peona iai le besi le nana amata atuai le tātou polo kalame le nei afiafi, se tasi o whaatunga mai le Pacific Love Band, le sunga ia lave, ia lale talo, ai mai se fo o le whaatautainga a le Pacific Love Band, Ia mai se fo o nisi o whātunga na mai Mr. Ngango, Stasio na pispisenga lo tsono na whātunga Volume 4, pe ona iai le tau mai. Ia, Marieta, ma lo lawa whaataitele whaatis mai I le nei tūlā le afiaf. Ia, tā lofa lawa I lau whiunga whale tuahana, ia ai mai se, ia, o le whaafonga mai e sio tātua tunu, ai mai se lawa pāanga whaafonga, o lo whaonga ina pēne tau tuan nei, a le Samoa Global Networks e whai mau mana mea whaafonga ma lo lava le soifua ma lo le langi e mama pei lava o na whaatulima fo I le awhionga ia hana ia ma lo lava le wholau ta tonu ia o nisi nau o tele ina ma lo mai ia I tiu te whai ma whai wasa whea ngai ma neva I aso ma lo lava le ngānu bue ma lo le ono sai Ia, neva yes, Marieta, iai le tatununga le ngata o le vaiaso o lo whaapea o na lumana iai le vaiaso moli o le nei masina o me. Ia,
Ai le tatonga. Ia wa tātou anga ia tu lava le afa fo le tausanga. Mo tausanga. Ha. E afalo e olo ia uni, e fa mai noa isi. Ia uma fo nei tausanga. E va me ala alo te mi male asi. Sai pai lo ia le nei tausanga. Pai fo ile mo ota si iva. Ia. Ai fatalo fatu fo il fai unga lota si iva ia male anga ia tu fo i vai. So mene unga lolo pa viki o ka me akule. Pum. Pum. Cinco bell. Oh. Opa o i pese ata ma se fe o i pasi ma taxi i pese ki mas. Ia ai so ia ai o mas. Ai le kai o ia no vim. Ia malo lama. Ole o tata no anga le sto na. Mai sho ma te o potu fa salau le. Ese le mana i o le ma nui fa lau ni. Ia o tata no anga i tūlanga pe o nei le vave le anu le as. Ole vave ia e ui lava le o toi sui ma le taimi tua tu sa le o toi tua ia pe tai o le ai va ia tu lingo le aso ia le aso mali ia toi ti vai toi o le smasi na toi tu vai foi du o fe ala foi la ia le tai ia pe o ma sani ai tu tanto o tu i suinga ni pe o na tau fai tu tanto malo ina ia fa sa o ina mai foi le teno le dise o ai pe o le unga lava na ma fa moi te le si mali ia le ngata le nā le o tu lai me le tātou taimi pe a wheel nā whatu ai maua mai le tātou whatu tainga po le prokalami le nei awhi o le asa to nai le nei le asa lua se fōma le lima o me lua awhis fōma le iwa e mātou Samoa nei whatalo whatu ai malanga whaalalo le o tu lai me le taimi i le tātou fisa whasalau nei ia o fitu minute o te ai le tu lai wha i le awhi le nei o le asa tōna ia i mātou Samoa ne. O le nai sa o le tā taimi nā po le wa pe o back to the future ia la taimi le tā o tu. Pe o le taimi nei ia tutuila o te alfa. Ia le nā. O le taimi nei Samoa i sifo, po Samoa pia, o te ale lima. Ia, ai... Fitu minute te ai litu lai lima. I le awhiawhi le nei o le asa tōna. Ia, mai tawatu le nei taimi nā o lo o to tele lava nisi o lo whapea o na mafuta mai ma koneti mai i le tātou porkalame le nei lunga o le tātou LOABAY YouTube channel whata lofa atuai ma le ananga whaaloalo. Molo sila fia, ia tawai o na o tātou whasalanga tu sa o lo whapea o na awina atu sa o lava mai Samoa i le tātou bota whasalanga o le tātou ala leo nei I lona ofisa pe ona iai I fale lau you. Ia, le ai mata mo fia ia me palapeso. O le siti vai mai ai isi ia. Ona o le tino fo I le tele suinga ana. O mana I fo I le o toi o mai le vai ngane fale lau you. O te mana tua ina le vai te me o whinga le venga le observa. E tele lan mato mai tua e amata o na kawa atu ia nei a inga na amata mula fo ia. Mai. Pe tasi se fale I va ai o oki o I disi I tu a maole se fale a o le suinga faula le wai o tua I mata ngō fia fale lau ni o le paradise son me le mana fo I o le ea I le whaalunga se wale ea fale lau ni le savili le malu le angiangi mai le tauna ia mato a whai ona te whaafonga mai a tunu mau ia maa lo lava le soifua ia a o le tau ia mato o le la ma na ia le la tu ina mai fa tino I foi tiu tem fai ale ma na ia ma mo fa no e pa wala ia siona bona o la fa o fa so nei tai mi a mangit ia le on tula ma fa ale lo ke lo la wala pefu ia siona ba wana le o lona wa so se vai nga nei o langa ta ona ia se fa tio e le fa pela fa tio ina ia fa to ila lo ise ale fai tionga e avea matulang fo e fatfatua e fo le malanga o fai nei tau sang o lo tisilo na ia so e o le fakta mai o nga city mo I lo le falongi o le afa city te mine o le o ki le tu tau o wana si tu lo fa fonga le tu I le vai nga le pe ona ia fatalo fatua ia wild waves ma lo sai fo ma lo lange mama talo fa wild ma lo lava I le fatasi mai foi I ai me se o tato pokala me pe o nei nei ma lo tawata ma lo lava ia pe ana ta fa so ai fo I le telo ni se swing ia he ngata le na
Le stasa ta po kalame wa mawai atu. Le nasa amata na ta whatala noa ai. Se tasi o swinga o whapeo na anga atu le Samoa le mitu sanga. Le swinga fo ilea o whesota inga o le a whapeo na whatino ina ile mai moanga o TV. O le digital TV. Le te doi. Le mo anu le riro kepi. Oi fia maua me kepi ke nini. Whafunga anga le tu. O kunga ia sangini a kepi alu whasa moa me titu. Whapeo yo lai ama su e mai skako TV ma fulful. Ai talu se ia manuia whamoe mo kepi ile awai atu e fo moto fifianga. Ia whaatasi le tua ma le malau whamoe mo inga le poana ni. Ia awari tia ia whamoe mo inga fo i ana tani ni pese. O le ala a tap wai atu. Ia. O i loa whai ala. O le TV mafula la le tali o le oso e tauna mai. Lena. Leke le se piko ma. E mo mua ban TV so mai ma foi nei ma pa wa ho. Ia ma e fra inga nga ke va ai e wa ku la wa pia. Fia e o le costume e ple. Ko e ka kiri ai ia wa ia le fa fu nga la tu. Ia wa ka va ia pa. E mo sa ka mo ke pivo. Wa mai si vale le tau la po. Ia al fatuanga ke pi a fa e fa fonga mai. Ia tu ana ma we. Ole moto tau mafa fa te ia. Ale na sa fo ilea pe ona a ta fa so ai. Wa ulea ole valia. Le va o Samoa le a tato nei I Samoa. Ia po ona I tato uso fo I sifo. Po Amerika Samoa. O lava leo le vale e nga te la fua pau no o atso. Ia e fua fa me pau mo ka feo ha. Ui, tere do ala vai. Tere do vai ngale. Ia io no le masa ni ko ma wa ke dio le ya. Pe ia la se vai ngofo. Ale te bia no fel wa I me ia wi le vao o Amerika Samoa foi por mo te sai mai ni. Ina vai te. Ia e fua ngala ka. E ui ala I lo te pai e te. Se tu lo fa fua ngala tu. Au te do. O le lui foi le ia tātou ia tau ona whanaro tino pita. Mali. E te lea ia ngasi unga uan whai o nā fia. Awa ma fua whai ona o e tā noanga tūranga le tau ma. Tau ma whapale. Mo development. Ilo kepi. Mo o I le teitiro. Ia o atu le vai aso le pa whai whaatia mai. Wa maua mai nā I sasa e ia le whaasa moa le. O le teitiro. Isa o ele era le. Ale regulator ale o te wa ai e runga TV. Lea era kala ka manu o te mara hai. Wa ika nge wa pēra TV. Ia le oso me tina o le hai nga tau mai le titiro. Wha pēra te mara hai nga o se upu ita isi si. Ia tūranga na whafunga anga na I o tātou tina ma te mātua. Ia o upua I a wha pēra tā ni a wha whaingofie. A le au te lenga ia I lo vai nga le ia. O wheso o ta inga wha nei o na pō tūlanga tau televise. Ina ia si itia I sona tūlanga whaingofie. Ai mai se. Ia, e wheso o tai anga I le tūlanga teknolosi rawa I o whaisi tele wapu. I le toe mawal tam patu vele le peo nā watu risi mā pokala. Mole koe au ngā. Mole koe au ngā. Te ilo ele Yo whea kala ia. Ara te whai atu. Tai tono e au na o atu le lua awhe, lua solman tasi pēa. Wa MTV venga le peo lau pepa le mama. Ngā lau kanga o kwa whaapea lo lima kuka. Whaapea. Me swipe pa whaapea. Swipe. Pera swipe le kār vepa ni se kupi. Ia a tūlanga nei ei. I le tele vawe a tūlanga wha te konolos. Ai te tau fo I an tātou. Ona whaafofonga le lei tau whainga le mā lo I tūla whono I lima taita inai. Wai so se atu nuu. E le mawhai ona control. Pe ale I se tūla whono I lima taita inai. Tūlanga ni. Ona I te le a whianga nai. Sila whia o mele atu nuu. Ia ai miste au nei whanau. Wa mapua I vavea. Ai o te mila ni. Whati te ingai. Whapeo le tau mawha ta sise ai. Ia nei lei loa mea te mama tina ia loa I lagu I mo. Loa walu teksi o male Facebook male YouTube o a e si mea. O tele vapea I whaonga ina I tupulanga o le tātou te konos. Ia al whautuanga I tātou o le whamanatu. E lea o ia lau puata mwhainga. Lo ia te oe lava le. Tō whamale uta. I mātua. Ina ia matala ia mawhaafofonga le nei. I whaalau I loa ia malo ina ia. I o ngā tasi le vavela o e te konolos. Ia ama le tūlanga I lo sila fia le ia. E ala le puipuinga ma le tau pulea ina fo. O le whaonga ina o ia wala tele vau.
Ia, malia, ia le ngata na. Leo te vai Toonai, whātutupula ia le tā au mafuta mai I lunga le tātou sota inga lea po le YouTube channel le tātou LOABAY Global Networks. Ma lo lava le Ma lo soifua. E whaatalo whātu ia e seta per cell. Ma lo le soifua e lawa fionga. Ma lo le whaatasi mai fo I tātou te whaatasi e fo nepo kalame. Whamanu ia tele ale atu e tiu te alo whianga ia. Ma le. Ia. Tatonu la Marietta pe o na iai le nei afiafi mal tā sota inga talwai mo lea e tuli tambo e le tātai. Moni lawa. Ia, mai se o lea wa mai ona whamatongi atu tāpo kalame pe a ma se awha I tū la pe sili le titi atu foi ia le umi o le tāpo kalame nei afiafi. Ia, ai le tatonunga toe o lea la se e mai titonu le tātou awhai bese lea. Ia, tātou ai le tātou a bese lea Momoli atu ai ia ta whaatalofa mai se fo le whaamalo I le nei whaaiunga le vai aso lea wa tātou ria mai le ngata lupa ia mal mamalo si tātou tunu o le nā o lo whaapea o na e pata kuai mai so o lava se tua le ke lope o lo whaapea o na maua mai ai ia tātou whaasalama nei ia le ai mai se foi o wo mapaanga masani a le tātou ala leo nei ia stasi o whaatunga le ua se e mai I sonu ia le tamaita I lea Jewel. Jewel toloa. Le nā, whai mai. Ele leile atu. Amen. Sa o lele. Sa o lele. O mantua tātou ta iala le mai whaavai leo. Ai no se si o tau se man tātou whaavai. Ia te loa anu whaapeo ti whatō lea. Ia ai whaafonga man tātou whaatunga lea. Ia o toi taliu mai lea. Ia whaafonga lo ia tātou talafo. Ia e pei o me saunia fo ia lau o nanga nei. Ia ma whaamae ai man tātou whaatanoanga. Ia le nei tū la le awhia. Lava I le tulanga le tātou whaatalofa I le paia mamalo si tātou atu whapera mafuta mai le nei tai. Ia, le ona tangtanga I mai iei le paia mamalo si tātou atu I le tātou whaalau I loa le nā o loo atu I nā tūluma. Ia, ai mai se lava I o wō haanga le tātou wala leo le nā o loo mafuta mai Amerika sa. Oe, awana I ngalo ia te oe e mise lava o mō mapaanga e mise le loa o le tātou atunu o loa lala papa au I Amerika Samoa tutuila. Ia wā o le toa tele lava o tātou tangata e fia lava pe a watu konsenti whapene. Ia e mawhaiwhai o le wheloa I fwoi au e lili po mistangango. Ia e ala lana konsenti le po ana nei. Ia, a fia ane iai, fia whaatasi ia I le whale kalapo le nai ha, I le maliu mai bar resort, ia awane ngaro o, kasi ma ngai o pese o whapeo, tāpina ina, le ngata ia mistanga, o nisi o tātou tama whanau, pe o le nai ha band, DJ ha, ia ma DJ Smiley, na le lima tāla Amerika le ufale, o ka e te mawar fia. Ia e mise, o te tono e mō tama whtanga tu lau whapena. Ia e mise o lau whaafonga I fo I whaatunga. I tele ina a mai e whi au tāua, I le tele o whaatunga le rio mistangango. A wane I ngalo ia te oe, asi ane e pua nā nei. Mea whai olo e whaafonga mai. A e toi whaatalo whaatua I hana I le whaletua ia e seta per cell. Ia malo lava, lo mafuta mai Salt Lake City, Utah. Ia I Amerika. I le malo o tawhere susuma le meni. Ia ai mai so I lato, umala walo whaafonga mai nā Utah, ia ma le telo seta Amerika.
lo tele in tātou mafuta, ma lo lava le soifua, ma lo lava le tauata i nei tūlao le awauri. Ana fatele mo te uma, especie mai pea i a Joel Samoa, ele lei lava le atu. Amen. Ia, e toi whatala whātu le toi taliu mai leo le tātou pokalame nei tūlao le awhiawhi. Ia al te minei, iusi mai alau whaafonga. Ia os whaapoponga whai nei tātou tala whau. Ia i le nei whai tūlao o le awhiawhi. E tō mua ate tātou tala, o le tai au nei le ana mawhai o na whailoa e le social autus tala po le Jaws, ma le official whai ngā pālota. O na ta inga lava le asosi tu tala, ina ia wha le lei tūlanga uma le wha nonga lātou ngaluenga. A o alo atu ai mo le whai ngā pālota tele le atunu i le tausanga e lua awhe lua sulu malatasi. I le nei whailoa inga ana matoa i whaaftai ai tu tala uma e silia matoa sfuluna wai ia le awhionga le komisina o whai ngā pālota ia whai mālonga tu mua Matthew le misio. Ona o le mawhai o na maua se malamalama anga ato le mamalo o tu stala i tu la whono fau o whai ngā pālota. Ai mai se lawa i le vai o i tu malo wha pālota. Leo wai ai nei. E le ngata i lea i o mawhai e le asosio tu stala o na wha leo la tau mana o mai wha whitauri. E whea ngai ai pēr mo tu stala i wha ngā pālota o tau sanga o tea. Ina ia tangai ai leo fisa mo le anga atu le whai ngā pālota o le tau sanga e lua a whedua sfulman. Tasi. O lea whai ngā pā angana sau noa whai mālo matu mua e tāo o tele le ngā luenga le au tu salama le au whaasala lau. I le taimi o whai ngā pālota ina ia wawe o na o whaamtalanga i tangata le atunu. Ai mai se le whaalau i loa pēa o nei tu la whono fau e pei o na pāsia i temi nei a o le i o atu. I le whai ngā pālota tele le lua tau sanga o lumanai. E le ngata i nei whailoa inga le asosima le ofisa o komisina o whai ngā pālota. Leo le a wha au ai pēa. A o tā pena atuai, le atunu, mo le wha moe tāua, o le whai ngā pālota, o le lua awhe, lua sfuru tasi. Ua whaamaunia mai nei le toi tāo fia e leo le ali o malele paulo, po o king whai popo, e pe o nai loa ai e to tele o tangata. O no mori anga wha o popo, le whai on tala e wha leanga ina te mali anga le tangata soi fua. Sau noa komisina o leo ia fui awa i lili i ken kaio, o le asa Sofia le vasa o mawai, le ana tau fia ia leo ia malele paulo, ma toi whai ai loa mori anga wha o popo nei, o le whai o ni tala wha aluma i stangata, e pe ona tu o ia ai lona whai o ni la fonga anga i le awhionga, i le ani i pale mi o Samoa, tuila e pasa i lele mani e ngoi. Mo le sila fia le au wha fonga, e sfunu tolu rua i mori anga leo mai ona whai e ni tua leo, wha asanga i le ani o malele, pe tai, o loo wa ai a pea le whai o ni ana la fonga i ni ata antopo e ina lata mai nei. I lunga o penga te whai langi po le Facebook, e tau wha leanga i tai o le atunu. O le asonga fua leo o wha maunia mai e toi fonga ina i lem ta upule ne. I le vao ma le paulo, ma le awhionga i le i pāle mia, susunga atu le e pasa i le maria i lengau. Le wha o wha maunia mai ai, e mori mau ai le awhionga i le i pāle mia, e tu sole ne ta upu, le o fua e fonga ina i luma.
o le whaamasinoa whaitumalo. O malele paulua au mau i Australia, peitai, na malanga mai ni tolu masina talu ai ma tau fia i loa leo leo, ma modia i lo na whaia ni la whonga wha luma luma, ma tau wha leanga, a ngā i le pale mio Samoa. Inisi o tālau o whaadia le di o ala tise le afa, le ana mai o na tuli long whaasalanga solo atoa, i le to ese vai a ata ni tangata wale ino se tasi o minista ka peneta, i nā tau sanga i a luanga lau lewa ula kamu. E whaapea, na whaamatau o i e se tasi o sui alo fisa whaanofo wa vaia, pole probation, a o tau fia i le vainga leo leo. Na toi tau fia maloka ina ala tise long so lia o tu unga lo na palola, e pei ona sala ina mai o i tua mai le to ese vai a ata tau sanga i lua afes fululua. O lo whaatalia nei e le whaamasinoa se whaafinaunga tu susia, mai ne lo i o lo tu lai mo ala tise i au nasa i uni sāpolu. E tu sa tua inga nei wa whai e ala tise, e whaapea na whaamatau o i e se tasi o sui alo fisa whaanofo vavaia. Ina ia tali i oi o na molianga ne utua i molia i nei oia. Ona o le tango fia o le awa malosi, ai le ngatai lea. O le whaia ni la whonga i nunga o penga te whailangi. Pei tai o tutuunga na whaia mo le tala ina mai o i tua le palola le tau sanga i lua fes furulua. E le te tau so e vai e swapotonga ni tangata, ma ia wane i tango fia, le awa malosi. O lo o te ena, la tise nei molianga e tau wala atu lana loia o unasa, ma le atu e whonga ina le nimta opu. I le aso luno le vai asfo, i se tala mai le loia ala tise, e fina wina itu o inga le o whai e ala tise, e whaapea na whaamata o ina o ia, e se tasi o sui, o le ofista o whaanofo vava, aia. Na whaaftaia le ka le sia whaapoputonga ke risiano ao Samoa, le tautua nisi o whaafea ngainga i toa sfultolu, ua whaamawina o malolo, manu malo, mai lo lato to finga taua, e peo na sa au nai mon e ka le sia le tele o tau sanga. O lo au fia i tono le nei toa sfultolu, i ele sunga ia Reverend Elder Lucky Slay, le o whaamawina o le whaife au pito sili lea o na tele tau sanga, na tautua i le ka le sia, le ai fast fuluono le au whainga ato tau sanga lan tautua. Ai le ngata i lea lo au fia ai foi, ma le afionga le tai fono talua i le sunga ia Reverend Elder, tauti anga se nara, ato ai ma se tasi sa avea foi im tai fono le ka le sia, i le tele tau sanga o mawai, ia Reverend Elder, utufuana, seri. Na whaatautai ai saudinga aloa i e la sofin se vai atu nei, e whaafetai el tautua nei whaafeangainga, ua malolo manu malo mai lo lātou to finga tāua, o le taua suino le puvai o leola, e alai e ka le sia sa tautua ai, mo le tele o tausanga. O i lātou la ne e to sfultolu e au fiai, Reverend Whaai Tamai and Ma Lupe Ulfua Leota, lea sa tautua i le malo tele o Amerika. Reverend Lee Tala ma le vei, tui mawalunga, lea sa tautua talwai nei, i le mtanga luenga New South, le se. Reverend Vai Moso ma filiata a Pineru, lea sa tautua talwai nei, i le mtanga luenga New Sila i Saute. Reverend Elder Tanielu ma feu ma mea, lea sa tautua talwai nei lava, i manu kau. O Reverend Elder Lucky ma Terry Slade, o Aukilani, lea o malolo, manu malo mai, ma o le whaife au lea o whaamawina, le pito i tele o tau sanga sa tautua ai. Reverend Elder Tufua ma tai a opo na seri, ia, de ana tautua i mon tele o tau sanga, i le mtanga luenga pia. Reverend Elder se nara tau tianga ma olita, o le mtanga luenga ana. Reverend Elder Poka ma malo maua, o ana foi. Reverend Elder Kaleve Simona ma tau sonu leifi o whaasalele anga. Reverend Lani Selota ma Mary Opitaya o le tu malo po le mtanga luenga whaasalele anga. Ato ai ma Reverend Elder Sileli ma Mary tau ai whainga o le tu tane. O le aso ana nafi le ana whaamai a aloa i ai le fono tele ale e kale sia e whakasai ma rua. O le aso ana nafi le ana whaatino ina ise sa vadi o le file mo. E le whaalapo tonga o mai ana ristala ina whaatu la fono ma whaingoa ina. O le Samoa tō fia mai le atua. E peo na la tō fina wina ai le whaasao ina peo o le whale whaamsino tuai. O lo i le whatu le taulanga po a pia le teminei. O le mafu anga le neisa valia le whaapoputonga le nei. Wala tau whaadia le manu manua. O na o le nei whale o lo iai uma. Le tala anga ma le saalotonga o ai nei Samoa. Na afu toto ai o tātou tua awa lango maunga i tia sa. Whaadia le persteno le nei whaapoputonga le lango ina maalosi. E le minista tangata ta whao mai mo mai whafa Samoa. I asa la whata pinati. O le nei wha moe moe.
o le tamo fai lava ia vatu lato talusanga i le whainga malo ai mai se lava le afionga le li palemia susunga atu le epasa i lele mali e le ngoi ina ia wha mole mole e wha sao ina mai le nei maota o nei toi paulea o le whane leo o whaia ma wha manatu o le sao le tonga o Samoa e pe ona ia i nei ma ia whaia pea ma wha manatu i tupulanga whaia e tile tilo ai pea mo lato i lo ai foi lenga suna sa mai e nai tua au ma vai o le temi nei ele i ho o talusanga le nei wha paputonga le afionga le li palemia o no o le olo malanga atu i ai elani fontanga ma le asosio la kapia le lano lami mai fuafua mo le vai aso fau pe ato e wha o le tio mai le whainga malanga ali tai o le malo inisi a tala o le temi nei mua o atu i le sefulu afe le au whainga o tangata le atu nuu ua mawhai ona o atu ia i whi au wha amalusi a ua to manga mo e poponga tia ua whainga ina le mātou te mawhaia tau te mawhaia po le wha peritania we can, you can e pe ona mata i tu ina ai le lawe ina mai e o soifua o tau wha vai vai ona o le tele le mau wha fita au riwa te tupu mai o le nei soifuanga o le nei whi au wha maalosi na whanau mai te maitai o le idua lino o se tasi o te maitai tala wau na afia i sa wanga mātanga ana whai e lona lawa te mamoni i le whato a iwa on tau sanga le o mai ala nam ta upu ma o solo a tolo te malto ese ai o lona alofa i whanau o le atinu umaso stangata le o mafua i le nei whi au wha maalosi o fua o ale ne po kalame le o fai e stentiti i se tasi wa o tulanga lua le tua masanga le na o al tato po kalame o na tau tala fa so an sa wanga matanga na fai e le uso lon tama polo na anko malo na tama fai polo na step father o le temi nei o fa dia le ne te titi sul fa tau sanga wala ngona le toa lona loto o na le fa so ale i lino i le temi na avato ele ne po kalame ia o ngai tua ma o le au ngale nei, wala vea ina mai lona ona, mai le wha awa wai pea ona wha atino i nei tangata lea lolofa. O le lato, inga, whainga mātanga ia te ia. O le vai aso nei le anu wha atino ina i lea onga sangata Maria i vai i Savalalo, o le a onga al marini muli nuu, o le matanga luenga o fui mu. Manisi le mamalo tina alo umai o lato, le lato wano vai aso ia onga fau tua tina al tō manga, e pule a i le ita. O lo ia ile wha moe moe le ne po kalame a mataria i le ausanga tai aona ave tua i e kalesia. E ngālu rue wha atasi e mpa anga tō manga o au au nai a le atua. Atua ai matangata lotu. Ina i o lātou lango wha atasi. Ma wha au au le tau ina atua le nefe au tāua i tangata uma. O lo whia ngai ai pēr ma wha whati a tā mai o soi fuanga. O le aso ata e o le ofo fua i wha atino i le ne po kalame. I le kalesia kātoliko i tūfulele. Ma wha asolo atua i le tele. O isi e kalesia i le vai aso fou. Ia, le whaafonga anga si o tātou a tunu. Ia mai se ila tō o maua me tātou tala fou. Ia o le o tō tonga nā po sufat singo nisi fo i o mea. Ia o tutupu, ma o le a tutupu. Ma fua i tutupu. I te tonu ni vai aso.
Ina na oe whaafonga mai se tasi na whaatunga Mr. Ngango. O whaingoa ina o lau tupua. Ia e whaawinga i whaai oi. Ia ai e se pole whaawinga ina e le tama pese i o lana tupua. Pole atonu al tupua le ntana noa i Mr. Ngango. Ia ai pei ono whai atu. Awa nei ngalo ia te oe o nā nei. Nea la whaatino ina le Maliu Mai Bar and Resort. Ia i Amerika Samoa. Whonga ngongo e ia le pāne. Ia le kone steti mawai. Ia a Mr. Ngango. Ia e mese ona i tama whanau fo i Samoa. O loa lalang papa au i Amerika Samoa. I le alango ina ne tamo whainga. Manuia tele o tau whaiva. Ia manuia fo i lau whaafonga anga ia maua sau fia. I le poa nā nei. Ia i le pese nā pe ona e whaafonga mai ai. E pei ona fonga ina atu e Mr. Ngango. Hele ngā sa fo ilia Heidi Marita te tono a vea ia whātunga ma upo nā pesi. Tu e mō wai ta whātai sele lava ia i lata o ma wōma pā anga o lo whaapeona mafuta mai. Ia ele nei taimi o lea fiafia. Hele ngā sa fo ilia e ukawa aia kue pe o kau whawa ka mai ka audience Ora vai atu nai ai. Manga, asi vai nga lele o message mai vena e ka kai ko ai pe mo se sili mai ko la. Kusau ka vai Samoa. Pemai fa ne mo ai pe te mai tai. Ia fa tu fa maru ngamal fa mola longa. Ia mi se fa tu e singa. Ia o le fo e fai fo ai popo e tau. Ona i tua fo inisio fo fanga. Tato uma i o le weekend, o le wasto na i manto. Ia atu no las farile ni Amerika ia manisi atu no. Ai fa malo i to e va to le nga fa malo ia mal fa ta lo fa ia la to le to ama wa mai malo ia ole tau tua nei e pe un tuina atu ia le pe ona mai atu fo inisio ta to ta fa popo ia wa le sia mai ngale le tu li tau me to tele e fia i lo ani vai ngolo fa pe no tu pu to no ta to atu no a lo sa ngari bo fo lo nga sa mo e ui ai nai vai ngala i tia ia pe ona va to ta to telefone ia au le whaftai le atu o lo sanga le mū whulaunga Samoa. Ia i le anga i mele a whanei tau sanga wale la uma me. A ta alo whātuai la, ia i la tau o malawa le nā, o kali tō tele o tō. Le nā alo whapena mawhita mai lunga o le YouTube channel a le tātou LOABAY Global Networks. Le ngata wha i nā, whata alo whātuai si Wiso lea, ia Folo Toto, Matt. Folo Toto, ta alofa lava. Atai tele la. Thanks for joining us this evening. Yoi. Mai ma wa ang kai leo Marietta. So it seems like all the time all nei I le tunu olo fa tasi me Folo Toto. Ia fa manuia tele ale atua ni tai out. Ia lo wa fiafi ni she tanto atunu. Ia fa manuia tele ale atua ia fofuanga lo fenga I. Ke rups ka kale va mo ka mai. Kan kale le ia kepi. Kepi. A whai oi whaafonga mai. Ia. Whiroa I te mea te o mai. Ai e o mai. Wa mo whasa mo dike. Maria I lo kolo please. As I mawhala fōna fō. Ia. Au se apa wa husa mai. Le kele se piko. Oi lua. O le tapua inga ere siri al tai tapua. O le tui atu le muli panga. E alo yo whaiva kepi. Ia o mana. Awa le ngalo. Ia mal mamalo se tātou atunu. A mesa o lato le nā o lo mafuta mai Amerika Samoa I le ai lea wata ua whunga ngomo. Whunga ngomo? E lo lea whio anga lea hana. O te ilua e o ai whu. Ke vai pe e anu I tai fo I lene lea wana le sam. Kusa e o e kere koe fia sau I le meiro. E ma tu o tinga o whainga ta mawa ave sea. Whao papo ai nama le pese a kepi. Kora parakais sala mea. Parakais. E sa o ele ele le chochis. O le susule mea. Ai fa malo o les for ile ne auto. Ia la so na ile ma tolo sa ile le sa. Ia le tari mau tu pe. Ma tu ia tu pe muli pang. Ai tau tu na se puso wa hua wal fam na tu no. O le tu to tas. Di vai as fo. Na so mai ma ia le fa san la wa ta tu fo. Isi na vai ga ta wa na o le fa fo fo me ta tu pa. O le atau ma whaile noa pei he a watulan au au nanga wale. Le tu ina sa o ato whasala launga I tai le vaenga o lea le ato e ave e le tātou sisi ngā fōa. Po le malai o le whaautu ngā tangi muri nuu. E pei o na toi mai ai o na whausia le whare whonu fō. Le la a ave lo man tātou whamnatunga o tutua sasi tau sane.
5 fitu ai tau sanga sa tonga Samoa. Ia o le la tau mawhai se o nanga vai. Ia a le tātou wala leo ma tātou wala ata. Ia tu ina sa o atu wasa launga wau te ilo. Tele o tātou e mana na o ta mana o tu sa o atu. E le manga o kamawenga le e pu e ngei e whaalaku loa i aso leo. Ia o to e bole au au le fia matalis. Ia e peo le whamanatu leo. A wala nei ngalo na e whaatasi mai pea. Ia tātou pokalami whangasoli solo le a tātou Toonai lava. Ia aso le atu o ia tātou pokalami le vai aso. I pe a o atu ai le soifua ma se ola vai. Ia ai mai se alo whaafonga anga. Ia le tūlanga pe o na tuli mai pea tātou pokalami. Malia. Marietta, nisi o tātou tala mai Samoa pe o na e whaasua i le nea fiafia. Le tāu ai o tala umalnana e whaasua. Makawa mai le tātou tala mai Samoa. Ai tasi lavas tūlanga lea tātou e fia whaapai o mai ai. O le tūlanga e avatu ai se whaapatai ma le whaamalo e whaatautenga a le ofisa o le komisina mo whainga whalota. Le nei aso pe o le whaasua e ala e tātou tala mai Samoa. Ia i tūlanga fo i pei o na tāpena atu iai i le awhionga le Prestiane. Ia ai mai se fo i lato laulaua ofisa a le whaalapatapatonga po le asosi o tūstala i Samoa. Ia le nā sa mātamo fie ia le taumawhainga le nei aso. Ia mai se ai fo i o le atoanga le taumawhainga le nei aso pei o na whaatasi mai ai i le awhionga ia whaima loma tūmua. Matthew Lemisio mai se fo i o nisi o sui o le ofisa lea mo whainga palota. Ia ma ato whaatantala noa inai ia nisi winga. Taltonu o le masina o Iulai, o le tausanga nei, le nā o loo iai nisi o swinga, lea wa mata o na whaatino ina I lava ia whaalau I loa a le tātou, a le whionga le komisina, mai se whao lātou ofisa I whainga palota, ia awa lava le no ofisila fia, o le pa ia man mamalo si o tātou atinu. Le tasi o swinga pe o na tātou, tātou whaatala noa ia I le nei aso, I tūlanga la lea e le ngata o le resitala fo ia waimantua e si tangata pālota e se fo I tangata tau wā. Morning. E le registration mo voters whapina for my candidates. Tā ua ia o le tūlanga lea. Iai fo I le longona se loma o yuma pe ona amata o na whapai atu na whionga ia whaima loma tūmua mai se fo I o le whaatautenga lātou ofisa I le nei aso. Ia I se awa noa me whai o na mātou. Whaatala noa atu ai I tūlanga lea. Moni. Ia awa lava le no fasila fia o le pa ia mal mamalu si o ta atu atunu. I le ngata o I atou o whapea o na e patapua I mai. I tonu lava si o ta atu atunu I Samoa nei. Ia wai I gele tantununga lea lava o ta atu amata mea atu I le tūlanga o le digital platform. Lea o le la atu I Samoa I whaati noina. O mai moanga I lunga o televisi. Ia, ai mai se ai foi. O tūlanga e ao o na sila fia, e le pa ia man mamalu si tātou atinu. I le whaati noina, o whainga palota pei o loma nei. Ta tono to e ui mo to e luata sanga o atu iai. Ia, ai tele lava sanga luenga, e talitonu, o lo whapea na whaati noina, e le ofisa o le komisina o whainga palota, a wā lava le nofisila fia, e le pa ia man malo si tātou atunu. Tele na nisi swina e tau o na longa pui ali I ai tātou atunu. Leisi fo I tūlanga ei o na iai I whatalo whātu Mari Lau o le maua atu o le whatalo whātu e tātou pa anga leo mafuta mai. Ia whalasia po whalasia ti malu toi lolo. Ma lo lava soifua, ma lo whaatai whaatasi mai whaamania le atua I fofuanga nei aso. Ai ua ma whai linga ma nea whai ngā. E stawi ase mea pa whai o le e se le pronunciation o sumafa. O na le intato whai longa fo I. Ia ai o le anganga I o le anganga o le whaafitai. O na o le avea pea o le tautua nei Samoa Global Levels. Ma upa anga whaafonga. Ia ai mese au tātou o le o te ilua. O le whaatasi mai atu lumau. Ma lo lama tawatai. Ai wa ta o sa ta noanga tūlanga leo. Te lei o se vainga o ngana o maua. Wai e mo I lava o le na le whaalongo pea.
I tala whea vea I le ngata o newspaper le tio a ata ia ai mese o runga o penga te whai langi. Whatalo whatia e lia tala epa. Malo e lia, malo lawa tau ata I nei tu lao le o le aso. Ai I le tūlanga I tūlanga whano fau ia pe o na amai e sina whaapulanga po se summary fo I le whiwa ia whai malonga tu mua mese le ofisa le aso nei hana. O le vai ngata awana o pikia mai. O le foto o loa I tau sama o tua na I po tu la fon tua. Sa le stala fua pati. Man tua e so se whainga palota e tele tato vai mo tolu fa I le 5 pati ole pili la po le fila mai. E le stala ai so se vai nga fa fai I lalo whainga palota. E tolu afeta la. Samoa. Fai la o fa fonga mai ni se vai nga fa fai o le restala ina. Ole pili na le wa fa nga. Ona o tula whanu fau ai nei mawhai ona whaafoi ai fau. Vaenga umata ua whainga palota. O lesi vaenga tā ua no o mata wino. O le pili le afe. O le afe le vaenga le ahana. Le fi le afe. Io tau mana tua. Pe o se sui e fia ta mo e pea. Se I toi confirm I se tini. Ai le fi na na mai e whai malo mtu mua e afe. Ia male se la individual candidates for an leo if you tau vai e listala tau vai whainga palota o vai nga umana ia mau tilo e le o wha pe ona no ti ai pe le ai tau o e te tamo e ai ia mai si vai nga tau e pe ona ave ai le ia fesili fo ia e tilo e mātutua ia mani asosi fo ia lau tu stala ma lau whasa lau Samoa o vai nga uma le tau mi ai le nga luenga wha tu stala I tua pe a o e li poti atu le whati noa tātou whainga pālota. A wā tātou uma e fia I loa, masila fia, ia whai unga whainga pālota I le tu malo, o le tu malo, o le tu malo. A le tumutumunga I alo mana maanga, le whaka o loa I ia na. Wa wha ia sānganga. I le vai ngā whaule o I ne. Mana tua sā na o le lua, na o sānganga le whale whaam sānganga le usonga. A le taimila nei le vai ngā whaulawa I ai le ua wha solo ai nu. Me wha te inga le ua tu ese ale au waa ia wa tasi ale au waa. E le o to e o wha tasi le au waa punga kwa aru I sala mungu se I tu lau afi o anga o wha fonga mai. Ai e peia lango o mai le au tu stala la te o sila fia. Le whainga whau lea, wa whainga o fia I loa wha solonga. O nuu, ai me se o afi o anga wha pālota I tonu Samoa. O le whata o loa I wa whafo I sānganga. Sānganga tasi lua tolu wha. O vai maunga wa wha. Vai maunga tasi lua tolu wha. Pe usu inga te telena, ia atoa I whaleata. Wa wha foi, ia vai vainga. A o ia vai vainga I wha amamara manga mai e whai mālo matumua. O, ka se māna ia. Ai o te iloa, to e wha fonga ia tātou au wha fonga o le wha ka solo a tātou whainga paanga. Ma le ofisa whainga pāluta. Tā ua I olo malama. Ai me se o nisi o tula fono, ina e no fo utai, ina ne ime ane, ua e a fia e me se o sala I o mwhai o na tuinatu. Pe ale wha atino la pālota, na au sila fia. E te resitala, e te pālota, o le mea sa iai, e te resitala, e pule e pe te pālota, a te milane, le ai, e resitala, whahani lau sao, I le tuinatu la pālota. Ia I se te tautonu wina. E ono a vea masui o tau afi o anga pole tu malo e fina wina no fore tu malo o palmene. Hele ngata fo lea le a sala le tangata I lalo le tulanga whale le compulsory voting. Lea le a iai le whaasalanga mo le tangata fo lea le pālota. Awa se lau tā la le whaasalanga, le la tuina atu. I lalo o swinga ia, I le tangata fo lea le pālota. E le tela I o nai swinga tā ua le nā, e ao o na nofa sila fia iai, ia malama malo si ta atu atu. Ai pea nei whamatongi I le neitu la o le afiafi Marietta, ia o swinga o mana, ia le tantanunga, bei o na wamata, o na tu ia tuai foi, ia le tātou whatautainga a le LOABAY Global Networks nei, I le ofisa o le tātou pomesina mo whainga pālota, ia pawa lava se avanoa e wha malama atuai ia ma whaatala noina ai fo ia swinga nei ia e ala I le tatua le nei ala wala leo nei tua le matai mai pea ia ai mai se ai fo I bei o na I whaapa ia I le tula o whana Marietta
Inisi o tūlanga wā, mole sila fia si tātou tunu, wa tātou live broadcast o lo awina sa o tulawa mai Samoa. Lea o lo awina atu, whaalua I le vai aso. Ele ngata o le pole aso, lulu po le pole aso tofi. Ia ai whaalua I lo le tātou weekly recap. Ia o uli, o aso tūna. Se vanga na I lale aso tōna I le vai aso fō. Tātou fua. Ia, oka. Pero ole la look forward mai. If I be la look forward. Yeah, I look forward for la to I want ngalo. Fia la vai au ina tu tuande. Ia e ala le tu ina sa atu. Ia e mese ana I tātou tangata o lo mai mo mai atu I mau. I te tau lava o no tau sila fia uma. Ia tau lumanga o tātou tutoa tasi ne tau sanga. Le ala toi ave o le malai. Ia o whai ngoi na le malai fa au tunga tangi. Ia e peia o le mamalu lea ma le mānai a foi lea o le whamnatunga o sisi ngā fua. O le ave ai tai o le malai. Ia e peo nā mata mai a. Ai tātele I whaamutal tāpō kalame le nei a whiawhi pei fo I lava o nā watu le whaafitai ma le whaamalo le paia ma le mamalu se tātua tino o lo whapeo na whaataua mai pea le tau tua nei. Ia, whaatalo whātu le nei taimi o mai tau atu nawa I se tāpā anga le nao whaatalo wha mai Marietta se o te whaatalo whapitoa atu I tua Scott. Tā lofa atua ma lo le soifua. Ia, tatonu o naolo o solonga le fofuanga uma netu la le afiafi. Ai ma lo a whaatasi mai. Ma lo lava le tawatai. Ia, o le awa unanga nei e tātou te whitata noa ia. I mawhituwhai ai foi. Ia masila fia ai foi mea o lo tupu I lea taiwi I lea taiwi. Ai mese o le aso ma le aso. E tā ua le unofo sila fia. Ai mese o le mato o unanga longo puia li. Ia, o tau a fionga. Ia mese lava nei tangata o lo au mau mai. O lo au mau mai atu lu umau. Ia e fia sila fia mea lo tupu. Whaatalofa ati ana opu pali, talofa na opu. Ia whamanuia fo ile atua ia o fuafuanga uma. Ile nei tu la le afiafi. Ia, ai whamanatu atu pia awai e tautonu au ngā lawa le tau longo. Mo le paia mamalo si tātou tunu talu wai ono tulanga o lo tau mawhai atu ai pia ia fsota inga. Ia, mai se lava I le tulanga fo ile le tātou internet and Wi-Fi connectivity mai Samoa nei. Ono lo whai lava ma tau whito I nisi o taimi. Bei o le nā wa whai ma leo ma whai na whaatino I nā tuai le tulanga fo ilea. Lea ma sani o na watu o le simulcast. A le tātou ala leo nei. Le ngata lunga le tātou YouTube channel. Ia me se o lunga le Facebook live. Ai mō sila fia. E le ngata ina mawhai o na e maua le tātou tautua le nei. I lunga o lana live stream link ma sani luas fo whai tu la le aso. Fitu aso le vai aso. www.LOABAY Ia, ai le ngata fo ile nā. O tustu sina mai se fo i nisi o whaataloanga o tu inatu lunga. O le tātou pena ta whailangi LOABAY.com. Ia, ai le ngata fo ile nā. O lunga le tātou YouTube channel ale LOABAY. Lea o lo au nā tua I tātou po kalame le nei. Ia matu ina atu sao fo I lawa lunga le tātou website. I taimi uma lawa o live atu mai. Ia, ai mai se ai fo I la bei o na whaamnatu atu awane emisia. Taimi whapenei I le vai aso fo. Ia mai se I le aso to na I mai lawa le tai au. Le nā o le awina atu ai le whasalanga tu sao. Ala tātou ala leo nei. Mai lava I le mota fono. Lea o loo whaatino I nai le tātou savali fo ilea o le whaamatuina o le 5 sfufitu tasanga o le tuto tasi Samoa o le malo Samoa. Ia, iei le tautonunga o le tasi le nā o Porkalami o le awhapea o na tautua atu ai foi ia ele ngata o le tamaita I Heidi Marietta I lalio ia meisi ai foi o le leisi vainga o le tātou au nanga nei Peo na iei la fionga ia fi awai hili whaau manofia ngano. Ia mai se fo I tamaita ia maina papali vai ia le nā o le mai se whaelo tangata ia whapea fo I le sunga ia kitiona vai ia le nā o le amato ngā lulue whatasi atu le kru le nā le tātou LOABAY ia awa lava le tuina atu le tātou whatalaunga le nei I le vai aso a ngafua I le taimi whapea nei I le aso to anai. Ia ai Marietta tatonu, a lava ona sila fia tātou atunu.
ua mafua ona auina atu tātou whaasalama nei ona o le lango sua malosi ana ia tātou sponsors ia whaatalofa atu ai mamamoli atu le whaataitea le lava le ngata o le whaatautainga a le Moatonga complex le fionga ia torosu solo lupe matasila vaa ia mai se fo le fatua ia sufali ia le ngata fo le na o le Moatonga rentals ia whapena fo le Shan's kitchen ia le ngata le na o le whaatutainga a le Moatonga hotel te tono taini whaapepe na iai le whaamana tuina o aso whaapitua ai Samoa te mitun wana a whailo nā lo fuafua te malanga mai ia ai o whaapea fo lea e te toe fia mawe fo iat awana i ngalo whai lava ona e asia ia le whaatautainga a le tasila nā o tātou sponsors ia a wā lava le whaatautuaina ko le whaatawaina o au nanga ana ia tātou paanga whaapisinisi o lo whaapea ona awina atu malanga sua malosi lawina atu o tātou pokalami le ia le ngata fo ilea o le au nanga a le cafe Laterano pe ona ia le fionga ia ami tuana i whapena fo i le whatua ia Lucia Leota ia le cafe Laterano i nai tau fus ia ai mai se foi o le whaatautainga a le ASL Designs and Construction ia a wā lava pe a whaio nalo fofua ia se ngalo bena o SAMOA ia po le whaalea foi o le maoto lo iai ia mai se la i le afiafi nei awana i ngalo le pa ia mga malo si o tātou atu no i nā i whonga ngongo na Amerika Samoa a whai o le nā o loo fia maua se no whanga whai lea te e batu ei i le afiafi nei mana tua le tātou Maliumai Bar and Resort i nā i whonga ngongo ia o le awhawhiwhi nai ia oe malau mai moanga po lau e vanga fo i le nea afiafi le ngata o Mr. Ngango o le no kei pia ni o Mr. Ngango o ke lo ke pila la vai e o e pawala kong se ki e afui e la e la vai o ke pila ka lo fe ke pi ke pi la o fan le ta vai ma e mana tua e te fo i me mala pa wahu me fa fonga mai fa ta lo fa ti a solo mona laki ia solo mona laki ma lo ta wa tai ma lo na ma fa ta si ma na o pupali ma lo na va ma futa mai ia Whamania tele ale atua i toi fuafuanga ni aso nai. Ia tātou toi whailoa i ei fwoi. Ia, i se te mila whapene o le aso. Ai pei anu whai atu. O le aso nai le au ne ngalo. Ia, o le pei al whamue mue ngā leo panu fwoi le o waianga o uma. Se i amata tātou tau tua pe amai. Ia le whasala wina leo tātou tuto tasi. Ia o se au nanga i tu ina atu. Ia o na lango mai tātou kampani alo lofa nei pe o tu ina atu. Ia i whaanua longa al Moatonga. Ia o le cafe Laterano, ia ma le maingana ASL Designs and Construction. E whaatalo whapatoa atu ai pulenga ma lau whenga venga ne company, whamaria tele ale atu ai fuafuanga ne weekend, ia ai mai se o whaftai o la o tō lango mai pia, ia tātou pokalame whai pia i le aso ma le aso. Whatalo whatua i whaila le whaatautainga le nei taimi o le afiafi a le Maliumai Bar and Resort. Te tono lea o lo ofsotai mai, ia le vainga lea lo mafuta mai le tātou whaatautainga le nea fiafi. E le ngata o le tātou bar, ia ai o le resort fo i mua malo longa. E te malolo iai, ave iai lo ainga, ia moa sina koma ia. O whao tua o whaafia i. Se sio manga i nā beautiful. Very manaya. Very, very nice. Ai le mawhai ona e tātonu, pe ai le asi ane e tātou, kon sesina puana ne. Ia ona whaamdia ina, i le o le ngatala le manaya o le ea o le ai mana vai ina e ana le sio manga. Ia ai mese o le maali o le leo Mr. Ngango. Ia ma le langu sua ke pi ma vai. Mali a tele al whaamoi puana ne, alofa atu, tātou toi whailoa i e foi, ia i se aso i luma. E whaatautainga le nā a le Nighthawk band, ia mai se fo i DJ Hawk and DJ Smiley. Whaatele lava mafuta mai, mani e tele ia fōwhanga, lo whapea nā alo atu i le nei afiafi. Ia, ai mai se fo i te momoli atu le whaatele ia i lātou o malava, o lo mafuta mai pea. O lo mafuta mai pea. Ia mai lātou le nā sa avatu i le whaatalofa,
ale mapol kalame le nei afiafi ma tamaita ia Heidi Ilalio ia ai mai se fo ila o le whaatai ma le whaamalo I le tātou nei tātou sponsors bai ona tuina atu ia le lātou langolango sua malosi ai o le whaatai muli le afiafi ia o le associate to Stella Samoa ia bai ona iai le sunga le Christina ia Rudy Bartley ia ai mai se fo o le officer Marietta bai ona tātou iai I le nei aso whaataitele, whaamalo mo le whaataitainga, whaamalo whaataitele mo le whaataitainga, bei o na awai mai le nei aso le fionga le komisina, mo whai ngā pālota, whai mahalo ma tu mua Matthew Lemi Siwa mai se foi, o la lātou ofisa I lātou sui, bei o na iai le whaatasinga, le nei afiafi. Ia manu te leina lava, ia fuafuanga o le nei awa oli, po le nei tae ao, I nisi o si tātou atunu, o lo whapea o na mafuta mai isi vai ngol ke lope le o tini susa. Le nganga o whawhitai, ia, a watu fo I whamanu ianga. Mo le tāpena atuai mo le asa sa pati a tae au. Ia I mātou I Samoa ia, New Zealand ma Ausitalia. Ia, se taimi o yoma tātou tau e whailoa, ai fo I tātou pol kalame nei I lunga o le tātou live stream link masani. Ai mo le taimi nei, lea le ama whātou whātu, se tasi le neo whātunga, mai le tātou puni ala waa, ia momoli atu ai alo whaanga, o la mapolo kalame mo o tau o malawa o lo mafuta mai, ia whapea o na whamanuia le atua, I whaiva matiuti, o lo fia ngai ai. Tau wha soifuaina. Wha soifuaia. Hula với mày yêu ba cô ya hùng mà yêu ba cô ya